كلام ربي في فلاون بونجور ازول اطلق مسيو ازول صالح البريزيدون دي كلوب امني سبورت بوزغاز والسنه كاينين كنت اون كوب الكاراتيه الشامبيون ناسيونال كي سيد هي عندنا كوتش البحري واقيلا ياك دونك داش غادي لينا في لا كومبيتيسيون كاين سي صالح. Je suis très content d'avoir bien entamé la saison. Pour les minimes et Benjamin, nous sommes très contents. En national, nous sommes revenus avec une coupe et des résultats individuels. Les cadets se sont fait distinguer de belle manière à Djibouti. Cette semaine, la semaine prochaine, rendez-vous à Port de Bahri pour le championnat national. J'espère un très bon résultat. Catégorie cadette. Cadette et il y a aussi les juniors en garçon. Voilà. Et j'attends un bon résultat normalement. On reviendra avec un résultat. يعني كان ذاك لا بريسياسيون راه دايرين في لي كونديسيون يجي تقدم يجي تبريباري هكا كي لي زاتليت كاينين ما كيتخدم ما كيتصاوب على النيفو يا كاينين. C'est uniquement la volonté. Avec le peu de moyens, le minimum de moyens, les moyens même dérisoires, nous sommes arrivés à être parmi l'élite nationale et nous continuerons, Inch'Allah, dans cette lancée.